Sad ja pitam, kako to ljevica pravi spomenike kralju Tvrtko? Kakve veze ima kralj Tvrtko sa mojim objeđenjima ljevičarskim? Ja kao ljevičar kralja treba da... To je stvar političkog stava, političke filozofije. Ako sam za republiku, ako sam ljevičar, znači Francuska republika, znači Francuska, oni su zašto se ljevičari zovu ljevičari? Rad toga što su u francuskom parlamentu, nakon što su kralja pogubili, stvorio se parlament po prvi put u Francusku. Sa lijeve strane su bili revolucionari, a sa desne strane su bili kontrarevolucionari koji su bili za kralja i otadžbinu. Rojalisti i monaristi. Znači, zato smo mi ljevičari. Prije svega što smo za republiku. Prije i svega i osnovno. A protiv kralja i monara. I reakcionaša koji vrate status quo ante revolucije. Znači, prije revolucije. I onda ti dođeš kao stani jebote, jel sam ja lud, jel sam lud, šta je ovo, ba? Kakve veze sad ima kralj Tvrtko, a ti treba da dizeš spomenik republici. Čekaj, čuo sam. Ti treba spomenik, pa u Sarajevu već ne znaju gdje će, i tamo, i to isto SDP, što mene pravo čudi. A istovremeno ja vamo govorim, ljudi, dajte da napravimo Jedi, spomenik Džedi, ovome Kecmanoviću prvom, znači prvom Vojislavu, Kecmanović Džedo, koji je prvi predsjednik prve republike, Narodne republike Bosne i Hercegovine, predsjedavao je zavno bio. Njega nema nigdje na mapi, nema ulice, nema trga, nema ničega, a slaviš dan državnosti 25. novembar. Pa I zove Bećirović, evo istuzle vaš, koji kaže da je država svetinja, a svaki ljevičar bi trebao da kaže nije država svetinja. Država je servis, sredstvo. Društvo je svetinja. Mi se za društvo moramo brinuti. I zove me na 25. na dan državnosti u vijećnicu i grb kralja Tvrtka.